Pozdrav svima, evo još jedan tutorial kako da napravite login formu sa sesijom, takođe i logout. Nekoliko kolega i koleginica me je zamolilo da napravim i da postavim u grupi, tako da nisam mogao ranije, izvinjavam se zbog toga, ali evo sada sam našao malo vremena da to odradim. U principu napravit ćemo jednu prostu formu, imamo jednu tabelu u bazi, kako bi vam bilo jasnije, pošto svakako ćete imati korisnike u bazi, provjeravate njihov username i password i tako dalje, ako je sve ok, onda ih šaljete na neku stranu na našoj aplikaciji, pamtite preko sesije njihov ID, username, šta god, to ćemo sad i napraviti. U principu treba će nam nekoliko fajlova. Ja ću napraviti jedan PHP za konekciju sa bazom. Radit ću proceduralni pristup jer je brži, da ne bih morao da pravim klasu ili nešto slično. Ovdje će nam biti konekcija sa bazom, na indeks strani ćemo imati tu jednu formu i ako je sve ok, napravit ćemo jedan home.php gdje ćemo poslati korisnika ako je popunio podatke kako treba. U principu ništa nešto specijalno, znači što se tiče baze, meni je baza mi se zove test, a tabela je login, tako da ćemo napraviti na primjer con my SQL i connect, pa ćemo ovdje staviti localhost root password i test je baza. Onda će nam trebati ova indeks strana, tu ćemo napraviti jednu formu čisto radi provere, znači stavit ćemo metod post action.php, ovdje ćemo staviti možda neki get parametar, ovako nešto. Onda ćemo napraviti jednu tabelu sa tabelom 2 i stavit ćemo border neki, čisto da se malo bolje vidi. Onda ćemo napraviti table ovako, username, ovdje ćemo staviti jedan input name, username, ovo ćemo prekopirati, ćemo iskoristiti ovako, ovdje ćemo staviti password, make password, i onda ćemo izlisati, staviti submit, login, tako da u principu to je to, znači jedna obična forma koja izgleda ovako, prosto, ništa specijalno. Sada ćemo ovdje učiti to kako
ćemo proveriti set post login, ako je submitovana forma, onda ćemo uključiti bazu. Onda ćemo preuzeti username, password. Onda ćemo napraviti jedan upit ka bazi. Tu će nam trebati, pošto je proceduralno, koristit ćemo MySQL query. Tu nam treba konekcija. To nam je ovdje ova promenljiva gdje držimo konekciju. Pošto smo uključili ovdje bazu, znači koristimo tu konekciju ovdje. I onda ćemo napraviti select from login. Username password jednako password. Znači, provjeravamo ovo u bazi sa ovim uslovom ovdje. Onda ćemo napraviti jedan if MySQL numbers i stavit ćemo result ovdje. Ako je on jednako 1, znači ako postoji to u bazi ili ako je veće od 0, onda ćemo ovdje pokrenuti sesiju i stavit ćemo in session username jednako je username koji smo uzeli. I poslat ćemo korisnika application na home.php. Ovdje ćemo staviti jedan else i tu ćemo na primjer staviti echo možemo staviti na primjer span. To bi trebalo da bude to u principu, znači kada korisnik submituje formu, uključujemo bazu, preuzimamo ovo što je uneo u input polja u promenljive i onda vršimo upit ka bazi i provjeravamo da selektujemo tog korisnika gdje je username i password se poklapaju sve što je korisnik uzeo. Ako je to postoje u bazi, onda pokrećemo sesiju i šaljemo korisnika na tu stranu. Ako je greška, onda izbacujemo obavještenje. Samo da vidimo ovako. Evo ga ovako, na primjer, nešto. Sad će nam trebati home.php. Na toj strani ćemo prvo pokrenuti sesiju. Uvijek mora biti sesija pokrenuta tu.
ćemo, na primjer, staviti echo, mislim da bi to trebalo da bude to. Znači vidjet ćemo sad u bazu user 1, pasta mijenja. Znači ako unesemo nešto bez veze, invalid account details, user 1, mijenja, login i on izbaci welcome user 1. Znači preuzeli smo username ovdje u Superglue release session, stavili smo naziv username i kada korisnik se, kada submituje formu, pokrene se sesija i pošaljemo ga na home PHP tu, pokrećemo istu sesiju i izbacujemo recimo obaveštenje. Sada možemo da napravimo i logout, na primjer, to jest možemo da napravimo i proveru, jer, na primjer, sesija je još uvijek pokrenuta. Ako ukucamo home PHP, možemo da se ulogujemo bez submitovanja forme. Tako da bi, na primjer, mogli da napravimo na home PHP ovdje, mogli bi da napravimo, na primjer, if is not set username ili session username, na primjer, jednako je ništa, ako je to slučaj. Onda možemo recimo staviti ovako, da ga vratimo na indeks. Otprilike tako nešto. Ovdje ćemo ponovno pokrenuti. I sada, na primjer, pošto ovdje bi trebalo da napravim sada i logout, tu će nam trebati još jedan file, njega moramo da napravimo. Primjer user logout.php. Tu ćemo pokrenuti na vrhu session i onda ćemo staviti jedan set
znači to nam je za da se korisnik izloguje, pokrenemo sesiju, to jest prihvatimo taj session username, onda radimo unset i te sesije i šaljemo korisnika na indeks PHP. A ovdje ćemo recimo staviti neki, možemo da stavimo neki link, na primjer break user out.php, na primjer, ovdje ćemo staviti i zatvorit ćemo tag i to bi trebalo da bude to, znači, to jest ako nije setovana sesija ili ako je prazno, šaljemo korisnika na indeks PHP, a onda stavimo else i ovako. Ako je sve ok, onda ćemo ovo. Na primjer. Sad ćemo vidjeti da to sve radi. Primjer user 2, user 2, šifra 555. Kao user 1. User 2, 555. Nemam sesiju. Problem je ovdje, jer ovdje nisam pokrenuo sesiju. Tu je problem. Trebao sam prvo da je ovdje pokrenem. Sad mislim da će biti sve. User 2, 555. Evo, welcome user 2, znači poslali smo ga na home, logout, pošaljemo ga na indeks. Sad ako hoćemo, na primjer, ovako, home.php, on će nas odmah vratiti na indeks jer nije setovana sesija. Ako unesemo pogrešne podatke, izbacit će nam to. Ako je user 1, welcome user 1, imamo logout, izlogujemo se, vraća nas na indeks, ajde probujemo se home.php. Da, to je to. Znači, to smo uradili ovdje, ako nije setovana sesija ili ako je prazno, onda vraćamo ga na indeks PHP. Ako je sve ok, onda dajemo poruku i stavljamo link da se korisnik da se izloguje. I to bi trebalo da bude to. U principu ništa specijalno, znači imamo samo greška bila ovdje jer nisam pokrenuo sesiju na početku. U principu to je to, znači pokrećemo sesiju i prihvatamo podatke, provjeravamo u bazi. Ako je to sve ok, onda ovdje stavljamo username koji smo prihvatili u super globalni init session i šaljemo korisnika na home, recimo PHP, na neku drugu stranu koju odredite, a ovdje normalno izbacujemo grešku ako su pogrešni podaci. Forma kao forma sa tabelom, ništa specijalno, prosta forma i to je to. Baza, proceduralno, znači sve tako da u principu, eto, vi ako radite objektnovi, izmenite malo konekciju sa bazom, izmenite, ako radite PDO, koristit ćete možda, ne znam, row count ili neku drugu funkciju da proverite u bazi i to je to u principu. Eto, nadam se da će vam ovo pomoći, mislim da nije puno teško, nije ništa specijalno komplikovano, znači, tako da eto, nisam mogao ranije da
uradimo i nadam se da će vam sada poslužiti. Hvala što ste odgledali tutorial i vidimo se.